Kadai ke viewpoint ke internet bahas pendawan hang ni pikai. Kadai ke badan Shinong Mautei bahas pokok ke Riboy district. Kadai ke jeka nangwan kesin ke badan kong hang ni. Badai baladai ke por janmit te ingin ambil isu yo lo andai dari por badang setiap. Ni dap ditang lo kani ka. Poin hang ni baru kani ka jeka. Dari mana? Kamu lihat hajan pindah iba. Ini mana pindah iba. Kene kajaka imat kimpat ya dep bahaban yasna teka don tangkum ne tapi wan kai sene driver ish ba shu itnat kene ka viewpoint ade por mensingi kanang itnat shu ndai mentang por kala kan mit. Tapi perlu ingin saya kenduk 4 harway 4 vlog video mah play pi baro.